ओम श्री हरिगुरुभ्यो नमः। ओम श्री कुलदेवताभ्यो नमः। ओम श्री इष्टदेवताभ्यो नमः। श्री कृष्ण परमात्माक पांय पडतची आयचे आमगे श्रीमद भगवद्गीताचे दोन्ही अध्याय प्रारंभ करतात। आता सुरवे श्लोक म्हळ्यार संजय उलोवपाक स्टार्ट करता, धृतराष्ट्राक विषय सांगता। त्या सुरवे श्लोका दाखोवन प्रारंभ जाता। आता अभय प्रसाद तुमगेल मुखारी सुरवे श्लोक प्रस्तुत करता। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वादशोऽध्यायः। सांख्ययोगः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। मधुसूदनः म्हणताना आमकां कृष्ण परमात्माले उडगास जाता। मधुसूदन मधु म्हणल असुराक दिवश मरलेलो संहार केल्लो तसलो मधुसूदन तई संजयालगी संजय से नहीं अर्जुनालगी उलोवचा प्रारंभ करता। संजय धृतराष्ट्राक विषय सांगता। कसो विषय सांगता? Sanjay is explaining the scene about Arjuna being sad and tearful. Then Krishna spoke thus to Arjuna. Krishna in the sense Madhusudana. Madhu malale asurak samhar kelalo Madhusudana. अनेक मधु म्हळ्यार as sweet as honey म्हण तशी तसले कृष्ण परमात्मो अर्जुनालगी उलोवचा प्रारंभ करता म्हण संजय धृतराष्ट्राक सांगता। या सुरवे श्लोकाचे अर्थ आता आम्ही दोन्ही श्लोक ऐकूया। श्री भगवानुवाच कुतस्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। श्री भगवानुवाच कृष्ण परमात्माक कृष्ण उवाच म्हण सांगनी, जो मधुसूदन उवाच म्हण सांगनी। भगवद्गीतांतू कृष्ण परमात्मान उलयताना भगवान उवाच म्हळ्यार तो अनंत तो म्हळ्यार ताका ही हॅज नो स्टार्ट नो एंड। तसल तो परमात्मो उलोवचाक अर्जुनालगी उलोवचा प्रारंभ करता। भगवान उवाच ओ अर्जुना, why are you expressing such weak emotions at this particular time? Never have the superiors or seniors expressed or behaved this way. This type of action will not welcome heavenly glory nor any gains. म्हणून इतक अर्जुना अशी या अवस्थेरी या वेळार तूं असल म्हळ्यार एक सगळे कुरुक्षेत्र युद्ध तयार जावन आसतना युद्धाक प्रारंभ जावचे वेळार तूं अशी कुंदवून शक्ती नातलावरी तूं अशी बसचे सम दिसतव तुका चूकी नाही वा कितलो होड जेन तुगेला कितली की होड प्रायन आशा पुरो विद्येन आशा पुरो सीनियर पीपल तांणी पुराय जनाय अशी केन्नाय असल नमनाचें एक बिहेवियर म्हळ्यार असल एक लक्षण दाखयलें ना। तूं कित्याक अशी दाखयता या अशी तूं केल्ले निमित्त तुका कसनय एक स्वर्गूय मेळना, कसनय आस तेजो कसनय एक लाभय जायना अशी कोरनुका अर्जुना म्हूण कृष्ण परमात्मो अर्जुनाक सांगूक प्रारंभ करता। आता आमी मुखावेल तिनीच आनी चारी श्लोक नेक्स्ट एपिसोडांत आमी प्रस्तुत करतात। आजिक हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तत् श्री हरि कृष्णार्पणमस्तु। धन्यवाद।